Sanibonani, igama lami ngu-Amathuba Sizonza, ama-congruent legs and base angle of isosceles triangles. Manje asiqale nge-triangle u-ABC. Lana ngokubuka lo mdwebo sesivele siyabona ukuthi ubude buka-AB bulingana nobude buka-AC, bulingana nalobude lobu buka-AC, noma u-line segment u-AB u-congruent ku-line segment u-AC. Njengoba lena kuyi-triangle futhi ama-side amabili we-triangle alingana anobude obufanayo, singathi lena yi-isosceles triangle. Athi ngokubhala phansi lokhu, lena yi-I ibizwa nge-isosceles. Ukuze ungayikhohlwa ubuyibhala ngokuthi i-isosceles, angeke uyikhohlwe ubuyibhala kanjalo, triangle. Lokhu kusho ukuthi ama-side amabili ayalingana. Manje engifuna ukukwenza kulo mboniso, ngifuna ukuveza lama-angle amabili, ngesinye isikhathi bathi ama-base angles. Lawa aphakathi kohlangothi olulodwa nohlangothi olungalingani nalo nolunye uhlangothi olulingana nalo. Ngifuna ukubonisa ukuthi u-angle ABC u-congruent ku-angle ACB. Yiko engifuna ukubonisa lana kule isosceles triangle. Bese-ke lawa bavamise ukuwabiza sibhale lana ukuthi loku ikona ngifuna ukubonisa lana ukuthi u-congruent ku-angle ACB kule isosceles triangle. Bese-ke lawa bavamise ukuwabiza ngama-base angle. Lena ibizwa nge-vertex angle. Lezi zivame ukubizwa ngemilenze ye-isosceles triangle. Lena imilenze, bese lena ephansi, lena yona ephansi la, lena ibizwa ke yona nge-base. Ivamise ukuthi bayibize ngokuthi i-base. Akunamniningwane omningi lana ngaphandle kokuthi lama-side ayalingana, kodwa siyazi ngama-congruency. Mhlampe singakha ama-triangle amabili a-congruent bese singasebenzisa lowo mniningwane lowo ukuze sibone ukuthi lama-angle lawa a-congruent na. Isinyathelo sokuqala mawusebenzisa ama-congruent angle ukuthi sakhe ama-triangle amabili. Indlela eyodwa yokwenza njalo ukudweba omunye umugqa lana. Siqala ku-point, asithi le point leli ngu-D, asivele sithi u-D uyi-midpoint ka-B no-C, ngakho-ke u-B ulingana no-C. Manje awuthi ngidwebe i-segment yethu lana, njengoba ngishilo ukuthi lokhu kuchaza ukuthi lokhu kuyalingana, and ngizofaka okubili lana, udeshi ababili, ukuze kubonakalise ukuthi lena sikhuluma ngehlukile. Yabona le inodeshi owodwa, lena nabodeshi ababili, uchaza ukuthi sikhuluma ngenye manje ehlukile. Ngakho-ke lama-side womabili lawa ayalingana, aka-B naka-C ayalingana. Ngakho-ke ukuthi sidwebe kanjena, siqale laphayana ku-A sizogcinisa ku-D. Okumqoka ngalokhu ukuthi sesakhe ama-triangle amabili. Okuhle ukuthi u-triangle ABD no-triangle ACD banama-side alinganayo, bese bahlulelana luhlangothi lolu, njengoba ngifaka amadeshi amathathu. Bese-ke sazi lana sesiyazi ukuthi u-triangle BD, u-triangle ABD u-congruent, uzoba congruent noma u-congruent ngempela ku-triangle ACD. Triangle ACD sazi ngesizathu se-side. Uma ama-triangle amabili anama-side amathathu alinganayo, lawa ama-triangle asuke a-congruent. Okunosizo-ke ngalokhu ukuthi ngama-corresponding angles a-congruent. Manje sesivele sesivezile imiphumela
bese-ke ama-base wakhona, ama-base angle nawo azoba congruent. Manje asicabangele ngenye indlela. Uma ama-base angle alingana, siyazi ukuthi le milenze lena nayo izolingana, izoba congruent. Asibone ukuthi singakuveza ngenye indlela. Ngizokwenza enye i-triangle lana, ngizobiza ngithi ngenze enye i-triangle, ngizame ukuthola isikhala, ngiyenzele lana. Ngizoyenza enye i-triangle lana, athi ngiyenze ibukeke ngcono kunaleyana, ukuthi ngidwebe kanjena. Ngiyathemba ukuthi lena ingcono. Le triangle lana sizoyibiza ngo-A, B, point isuka ngo-B, bese liba ngo-C. Manje asiqale ngalo mbono wokuthi kuyalingana. Asiqale ngalokuthi lokhu kuyalingana, lama-angle lawa ayalingana womabili. Indlela ama-based angles alingana ngayo manje sifuna ukuveza ukuthi lana njengoba laphayana phezulu besishilo ukuthi lokhu kokubili le milenze emibili iyalingana, ngakho-ke nalapha phansi bokulingana. Manje-ke nala sifuna ukuveza ukuthi u-A, sifuna ukuveza ukuthi u-AC, u-segment AC u-congruent u-segment AB, noma ungathi lobude lobu buka AC, ubhale kanjani ukuthi lobude lobu buka AC bulingana nobude buka AB. Lezi izinto ezifanayo nje. Manje asibone nalana futhi sinama-congruency theorem. Sine-congruency theorem, kumele sibe nama-triangle amabili. Manje asakhe ama-triangle amabili lana, bese lokhu esikhundleni sokuthi ngichaze iphoyinti lana, esikhundleni sokuthi ngichaze iphoyinti njengalaphayana ngithi i-midpoint, ngizochaza ngokuthi u-D lona, ngisho ukuthi midpoint njengalaphayana, ngizothi u-D iphoyinti elisuka phansi eliye phezulu. Isizathu sokuthi ngisho njalo ukuthi kunephoyinti ongalibiza nge-altitude, lelo point lelo elidlula ku-BC, ku-right angle, kuzoba nje nephoyinti elinjalo uma kena le kuyi-90 degrees. Yabona? Malena kuyi-90 degrees siyazi ukuthi nangapha kuzoba ngu-90 degrees. Ithi ngibhale lana phansi. Yabona? Nangapha kuzoba ngu-90 degrees nakhona. Ngakho-ke lana-ke sakhile ngendlela yokuthi u-AD, u-segment AD ube perpendicular ku-segment BC, ungahlale wakha. Uyabona-ke, sesicedile lapha. Ungahlale wakha i-altitude, kuzomele nje wenze u-BC alale phansi, bese kwehla ukuthize-ke ukusukela ku-A. Lokhu kuzokunikeza u-point D. Manje lokhu kusinika ini? Manje lana sine-angle ne-angle, uhlangothi uhlangothi olufanayo, bese lana une-angle ecorresponda kule enye i-angle nale angle ecorrespondayo futhi kule enye i-angle, bese uba nohlangothi olufanayo. Manje-ke siyazi ukuthi lama-triangle a-congruent nge-AA as nge-angle
corresponding angle noma iside nawo azoba congruent bese sobe sesazi ukuthi soba nama-side congruent bese uba no segment AB congruent ku-segment AC yabo uzoba congruent ku-segment AC kusho ukuthi lama-side lawo amabini azolingana lohlangothi lolu ngoba lawa ama-congruent ama-congruent sibhalela no-segment AB congruent ku-segment AC sizathu njengoba ngishilo ingoba lawa ama-congruent triangles sesikuvezile ebesifuna ukuyibonisa uma lama-angle amabini alingana nale milenze yomibili izolingana nayo. Uma le milenze emibili ilingana, ama-base angles azolingana nawo. Uma ufuna ukwazi ngale isosceles triangle lapha sithe u-D i-midpoint kodwa lana asishongo ukuthi u-D uyi-midpoint, sithe nje ungaphansi kuka-A kodwa-ke lana singabonisa ukuthi yi-midpoint ngoba siyazi ukuthi njengoba lama-triangle omabini a-congruent, u-BD u-congruent ku-DC ngoba ama-corresponding side. Manje-ke kuma-isosceles triangle u-D akasiyona nje i-midpoint kodwa singathi u-AD uyi-perpendicular bisector ka-BC, ayikho perpendicular nje ku-BC kodwa iya-bisector u-BC. u-D uyi-midpoint yayo yonke le base lena engaphansi njengoba uyibona lena uyi-midpoint yakhona u-bisector